Projektovao je arhitekta Mihajlo Mitrović. Gospodin Mitrović je najznačajniji srpski arhitekta u svetu. Počasni je doktor Beogradskog univerziteta. Napravio je urbanističke planove za mnoge naše gradove. Zaječar, Vrnjačku banju, Trstenik, Lazarevac, Niš. Od 18. veka pa sve do 1940. godine beogradske fasade su krasile dela najznačajnijih vajara tog vremena. Đorđe Jovanovića, Tome Rosandića, Riste Stijovića, maestra Palavičinija i drugih. Onda je nastala pauza i posle više decenija u Beograd se vratila fasadna skulptura upravo na ovoj zgradi. Na ovom mestu je 1922. godine bila prizemna stambena kuća. Kućevlasnik je naručio da kuću krase 3 monumentalna bareljefa. Taj posao su obavila braća Bertotto, italijanski kamenoresci, umetnici. Tako je vlasnik kuće umjesto u broj kvadrata i veličinu kuće uložio novac u umetnost i lepotu građevine. Uz napor projektanata i graditelja sačuvana su sva 3 bareljefa i ugrađena su u novu građevinu. Tim činom se sačuvala duhovna vrednost napora pređašnjeg vlasnika da oplemeni spoljašnji izgled svog doma. U staroj kući je živeo i radio slikar Svetislav Strala. Slikaru u spomen u holu zgrade je postavljena njegova slika Dubrovnik. Strala je slikar poljskog porekla. Pre rata je radio kao restaurator u Narodnom muzeju u Beogradu. Da bi se svemu dao još veći značaj i sledio poriv i želja prethodnog kućevlasnika da se Beograd približi evropskim metropolama po lepoti svojih fasada, angažovan je jedan od najznačajnijih internacionalnih savremenih umetnika, slikar i vajar Miloš Šobajić. Ideja autora je da će svet odustati od uništenja planete i vratiti se humanim vrednostima i nenasilju. U tu svrhu je iskorišćena kao simbol mira i lepote ova bela ptica. A kada se svet vrati toleranciji i proverenim vrednostima, autor ostavio amanet da se bela ptica prefarba u plavo, najlepšu boju dečjih snova. Lepa priča, složit ćete se, a nastavit ćemo sa graditeljstvom. Gradit ćemo mostove i ljubav.